byari akaga gakomeye cyane nyuma y'inkuru zari zikomeje kugenda zishyirwa ahagaragara z'uko umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Bwana Alain Mukurarinda yaba yapfuye. Gusa amakuru yaje kubeshyuzwa mu masaha y'isaa sita z'ijoro ubwo bamwe mu begereye uyu muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda bashyize amakuru ahagaragara babeshyuza ibinyamakuru bitandukanye bavuga ko uyu mugabo akiri muzima. By'umwihariko umwe mu bantu bamuba hafi DJ Bisoso yasobanuriye itangazamakuru ko uyu mugabo akiri muzima, abeshyuza ibinyamakuru bigiye bitandukanye byari byamaze gushyira ahagaragara iyi nkuru bivuga ko uyu yamaze gupfa cyangwa se yitabye Imana. By'umwihariko reka tubanyuriremo bimwe mu binyamakuru bitandukanye maze gutangaza ko uyu muvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Bwana Alain Mukurarinda yamaze gupfa. By'umwihariko reka duhere ku kinyamakuru cy'igihe cyanditse kigira kiti Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana. Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki 3 Mata 2025 azize uburwayi. Iki ni ikinyamakuru cy'igihe by'umwihariko cyakomeje kivuga kiti Mukurarinda wamenyekanye ku izina rya Alain Muku yakoreshaga mu buhanzi yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Amakuru avuga ko yazize uburwayi bw'umutima. Alain Mukurarinda wavutse mu 1970 yize amashuri abanza i Rugunga, ayisumbuye ayiga i Rwamagana, yiga icungamutungo aho yavuye ajya muri kaminuza nkuru y'u Rwanda 1991. Gusa ntiyigeze ayarangiza. Yanavuye aha ajya kwiga mu Bubiligi ibijyanye n'amategeko. Mu mirimo yakoze harimo kuba umushinjacyaha ndetse umuvugizi w'ubushinjacyaha. Yaburaniye abantu batandukanye, yaburanye imanza zikomeye zirimo iz'abakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi. Ni umuntu wakundaga gusabana, kwisanisha n'abantu bose agezemo kandi agakunda gutera urwenya. Yakundaga umupira w'amaguru cyane cyane ko yari afite ikipe y'abatoya. Ni umwe wahimbye indirimbo y'ikipe y'igihugu Amavubi. Iyi akaba ari Tsinda Batsinde, ndetse yahimbye n'izindi ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Akaba yari amaze n'igihe ari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Amakuru kandi yabeshyuje